निकालेर बाहिर निकालेर के बाहिर निकाल्नु बालो त्यसर डलर पैसा लक्ष्मीनारायणको स्वरूप मान डलर पैसामा यसो पूजा गर्नु होला यता डलरमा पूजा त्यो पोइन्ट छ नि त्यो दियो छ त्यहाँ लक्ष्मीनारायण ओम लक्ष्मी नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः गन्ध पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः यागच्छ यातिष्ठ वरदो भव लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः शान्ताकार गम्यं वन्दे विष्णुं भवयानं गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। अब उसको टिप्लेर कसरी यो सुब्रमा कसरी विष्णु विष्णु महापुराण पुरुषस्य अव्यय वत्स गोत्र सह आफ्नो नामहरू वत्स गोत्र सह बाको नाम प्रतिष्ठा निमित्तकम श्री वास्तु पूजन तथा दीप कलश गणेश पूजन तथा चतुर्वेदादि पूजन ब्रह्मा विष्णु प्रजापति पूजन तथा सामसदा शिवो परे रुद्राभिषेक यथा रुद्राभिषेक सिद्ध्यार्थम लक्ष्मीनारायण पूजन सिद्धार्थम द्वारा मातृका षोडश मातृका पूजन कर्म स्तांग सिद्धार्थम तस्या पुंसितामेयार्थम स्वव्रति सपरिवार मम समस्त जन्म बाल्य छ उकुमारीले ज्योति चेप्नु पर्यो त्यो दिए उठाउँदा नि भयो यसो गरेर दिए उठाएर ल्याएर बिचमा सल्काउनु पर्यो लगाएर दियो हरे ओम ठुलो है सबैले ल त्यहाँ पूजा गरे अनि यसो लाभा भयो लाजा ओम सुस्थिरो भविडवाङ्गाश्रवार्धमान सुकृतस्वा मग्ने पुरी खबाहण ओम सुस्थिरो भविडवाङ्गाश्रवार्धमान सुकृतस्वा मग्ने पुरी खबाहण भोर्भुवस दीपनारायण ल यसो लाभातिलले सुन्नुभयो लाभातिलले पूजा गर्दै घुम्नु पर्यो अनि उता ज्योति बाललाई पनि घुमाउँदै घुमाउँदै ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गाँ बसेर गाए हुन्छ अब घुम्न परेन।